tuna hian kan home minister za tak pu case of dangan mar Inpui silver Jubilee hiat reng na lung hi honganga Win Subani Thum Sang Yan Marin Pui Silver Jubilee hiat reng na lung hi lom takin bunget Korban barai ka amatin pagro ni puile ai kar ka yam me dos amatin takhi korban barai chun chunaro ka subupei ta lunga khamwa chalai itu tak leng bida antuma lompu hu ko ani tun wi su putangin bangdani program ko te lang kati apa takin opening song Hmar HSA theme song daleng kan lom ti kha Inpui sakaita tun opening prayer relaling to advisor HSA haplong pole unit ni kata tun garlanding wa purtuding mahak selenal road in dote tun break hosting by pu dal hinglo Hmar Minister of State for Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Extra Government of Mizoram. Ani dengan ni. Buena HSA Day himom tak mai kumda kanlom thin te aya chang chu zo marin pui tene HSA member zong zong tele mar mi pui tene buena lai huna kan mam thei hi alom om katia HSA Day lim takin kan ma chunla mate zanla mate phun kan nei do na wangin kan chu soi chu chuẩn chin chu ni se min so ma helai huna kan lo tel the wangin lom thu ka se Hun ei bangzo HSA dam jing rose
มีรอนมันปุยตูรันโลกัลเทียอันจุงอ่ะกันหลอมมาริรูตะกินอันจุงอ่ะหลอมถูกันสวยจูว่ากะปูงูสังลูสนเตมาร์เบียละกันเลพวกกันสมนะปุยหมอไงปุยหมออินโลกัลละปีนันทิตากอลสา cabinet minister เนนสินผู้รอสินพิมเตรอส Reverend รอสินพิมเต President มารินปุยเนนจูบ้ากะหุ่นรันจังมารินปุยรวยตูเตเล Apex Body รวยตูเตกัน EMT MSC จะตักเตเนนวันหุ่นกันนั้นบางทีฮีกันหลบมาทินจูบากะจวนน้ำลาม cultural dance ที่ตูระกันสมเตโป local ไทยตูระจันชินกันเทียตะฟังอินกันหลบมันนี่ดิมาซา cultural dance การบีมาขรันนั่นจังเตโปอินจันชินทัตักเละขดหูตูจีบีเละหูตูดังเตทินมาอินปุย Assam Hill Region Silver Jubilee Hmanpuiตูระ local คอมตูเตซงเนน่ะล้มลุนะชิบายมาอินปุย Assam Hill Region นี่กันเปียกันชิบายเจ้านี่รอเสเกี่ยสับดัง Honorable Home Minister please aman na hunan thukin mingir pek sin la chun anu mei in zaum tak mingir pek sa bok sin la tu hin Regional President upa daro adar ngon le athang pui tu ding hai asar sai hangkai hai sin la choi moi na thil pek in hlan na han nei ding ani choi moi na thil pek kan nei lai mi puin long pui na chi bei hei lo buk ding ni ro seอันที่ลินหลานให้เฮตนไล่รางอันนี้ปัสสาวะขมินอันตนผักเจนโลวิสุนหินผู้เกสับดังอินไซเนนตินาเดียนตนไล่รางให้อินตนติระเลจุนมิเมนโตทิลเปกไอ้หลานซาบกาอินซาอมตักอนุเมหิมาร์ปูนเซตบีจีตูหินันหุนบีติระลงตักามิโลปมเปกดิ่งในยังเงินสังหารลิโรเซลงอมตักเซกันลมตักเซปูไว้สุนหินหุนฮาร์สตักการะลำฮาร์สตักการะคงนิสินละมอเตอร์หุงินฮาฟลงมูลหอยซิลวาจูบิลีลมปุยดิ้งชีฟเกสกันฟินลังตะกายมิสุปุยสิงเปกเลนกันลมเบกลมินินตินนาดินไอเรงกุดจีบายลังบุกถนนไอตีกันลมตักเจ็ดกูกันพยังโตกาทิลเปกกันหุงเปกเซกันลมตะกายมิโลปมเปกดินกันหุงเงินเซนางลูกคุมมิมันโตเลนางลูกคุมมาเวสโกตอันนูไอดิตตักตาดินมาปูนเซตจุนมิมันโตไอหลานดิกันนี่กันลมตักเสร็จนี่ผู้เล่าเฮียงโลมา President Hmanpui General Headquarter อุปาโจขสิมโจเตียนลูกสาวนี่ไอโลมจีเอ็นจินล่าไอทิลเปกไฮนางคงเวสโกตเลมิเมนโตอันนี้ไว้ส่วนเห็นไอหุ่น
antar em leitin thilji khai kha suk lang na le tim lang na ni chung talawin atoi zonga ai thopen ta ti kha elo fit him ding this. Please accept our humble presentation. Le ai renin pinan dita ai welcome nin ai ren chi bai lang tung no gai ti. Thank you Madam Nandita ji. Thank you. Lang biro se I request Nandita Madam ji not to remove the shawl again, to wear it the whole day, as long as she is with us in our program. मुंह से निकल के खून मेरे ज़मीन अफसोस नहीं जो मेरे लिए सौ दिन सही महफूज रहे तेरी आन से चाहे जान मेरी रहे न रहे तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की
me Hmar Inpui, Assam Hills Region, Silver Jubilee, Savener Chu, Hmar Mipui ten, Changkai takan man lean chiratan, Katlang Zare, Puvungati dan takakading tasa saboka, so inghal may langin, nakinamin ko uli ay chuan, Kualian zaom tak, Puke sabdanga, Home Minister Mizoram P. Nandita Garlosa, Cabinet Minister Assam, Pulang Hinglaw Hmar, Minister of State Mizoram Pungur Sanglura, Sanate MLA Mizoram Tele, Hmar Inpui Huay tu Hunrang Krang Tranga Local Comte, Voina Hetiang Hun Chatak Mai Kan Mang Thei Hielo Kop Maya. The first time I came to Haflong was in 2003, just before the Dimasa Hmar ethnic class breakout. We came to know that Dimasa Hmar ethnic class is about to break out. We came down to Haflong and then go to Dimapur in the Camp Hebron, NSCN camp, to ask their help for preventing the nearly breakout Dimasa class, and the Dimasa Hmar class. Kakakalaw kalma sakper na chu. Aniya, adot lehi sang ni sompali zo fes. Ani, katilay kan buhay kop maya. Heta trangin pumangkum Hmar, pumangkum zote Hmar Inpui president nilai le pulal khiat Hmar surachan pu neru makami kha secretary nilai general secretary ning kya kalboka Dimapur akan fakala NSCN kem Hebrona kan fakala engeng bukan vatikuala buai achua lo thei dan tu kan vati ni amaro chu vandoi thak tak main thilkal alo fu to lova kan buai ngei do ne ti khesa in gawati lama silonga kan ho kwala ni ai zol kan thlen chuan in anin ro chan to ani su tiang vel chuan ya khati lai khan bodo underground ho chak wang lai ania MDFB National Democratic Front of Bodoland chak wanglai ania an ho tu pa an general secretary Daimeria Farnu Assam chuan lar ve pol tak anjali Daimeri pasalhi neso kan thopui artak simre nia kha buaina khan Bodo underground kha anronin tel veng anon pui veng una un misia tha khatan misia Dimasa le bodo hi ti lawin voi tam kakala pathian zara kan chong chai na tenen bodo ononin vel tel talova ana saturang in ana satalova kan van nei hle in khria chu te chu thuma kan soidua hei voina hetiang hun tha kan nei thei hi lom khom mai hete rong kal mai Hmar Inpui Assam Hills Region
silver jubilee lom ta tura rong kala hole mai hi a tha kan ti lova helai zo na thak nam thang thang te mu fik khi kan dua ni zana Hmanpuia biate community hall mi puya khatin an oma min mak chuak zo lova an ho dara anin ko khom le avoi li na leader chau te in ko khoma thata kin gan han ti ti hova tukin zinga kukin pi Assam tenen song pi zanga kan zu ti ti boka helai hang ka soi du chu mar kha in mar top maya kuki kha om hunan kuki tui em a rang khol chu ti bok biate chu ti bok in po na hin nei lo nin ka khia voina po kha mual koi boro chuan mar cultural dance an ron entir don ni om takani karbi in an ron entir towa dimasai an ron entir towa kanzo na thak puite culture team kan mulo chuwang chuan inin po that angai inin ngei angai kuki in MDC pani nei heta marin MDC pani pali rang khol pakhat biate pakhat paruk kin nei ni naga in pathum a pathum chau nei zo khan in lian ber en ringot mai ni helaya inin po that lo wang hian mar hin mar em a pu ven hi ma marin 24 hour mar hi chuan man tlak nia lo ti mar ringot ta hun man hi chuan kho hoya zau lo lu tu ngai tua zau ve ngai ni chu wang chuan kan u nau te kan zo na thak pu te nen lo in po ro lo in ngei ro cho te lo ei khom thin ro tuai tu te chu kan mission ani tina dot le chuan mi helaya nimina kan ron kalna kholia min lo muaka present nam puan te min pean soi de vek chu khovel om tira ta mi zoram minister local vai khan ti vek ni kan ma party dang sarkar to po khan local lo ti na ni chu da chuan a party zongin kan party dang kan ma lo sarkar to te dem tur anom lo in som ngai lo aniam som ulang chuan kan mi zo hi chuan hela ma no ti se silong ti lawa hav long hi mi zo ra ma chuan kan mu chap ber de vek zam pui mi zo te chu kan trong Hmanpui du lian trong Hmanpui ten ni baka kan uai me branch pui ten nia sarkar pian hi minister ron somang kal rengani tun kara ngei po khan agriculture minister pu PC vanal ro ta chu MUP mizo papola asu khwal lian ani hei tu na po mi ron soma kan ron kalfat biate po hemi public meeting atang hian kangen du chu kuki po tu kin singa kuki nen so kan vai nu kan soi hei voi nan ma ni ron langa tu kin singa nam puan min pe to tu na nam puan min pe le ka van nei kho mai kha ka chang do bola chuan an ron kala rang kholte vai pheite po hi mu le ram the ni chuan ka ho ma mu ka du an huai tu te ami pui khe rangai lo in thil ti in kut vela mi ron som thin ro mi zoram yang kan u na mun dang ami te hi kan ngai tua ve viau thin chau ka eng ni lem bik lo mai la tu na khian bar mala manga tanga chin u nau ral plan sing li vel kan kol Manipur boy tanga lo tlan sang riat vel kan kol Bangladesh a bom ho chin kuki in ti ho sang thum vel kan kol bokani har sati chung in kan kuang kuat chin Mizoram a chuan a party zong pon kan in en lo tu ma khi MNF sarkar lai na ron tlan an lo kuang kwa mai kan sarkar lai po ya ron ti po se kan kuang kwa mai ang congress sarkar lai po ni se chu ti tho civil society organization zong le party zong ki kan rule vek thin chu wang chuan
Mizoram hian in mai ringot kha ron kalngot na chan tur tam lem thin lo mi mal thila chung ko thila in ne emo chiat to ron kalan ni chuan kong khatani chuwang chuan in ngai saka in po tona in Hmanpui ton theina turin Mizoram sarkar a ron tlulu thinula hei voina po hian kan zinga keini hi kan pathumi marvek kan nia puke sabda ngahi kholkhing ania putete te hi loi tlang an nia keini khobung kan nia kan vai hian lu sei khwale tu sei lian kan nia tu man mar chung kan thiam lo chung zinga chong ke chu mar zinga ka ron tal tam de ber kan soita kan khan hei putete po lang hing lo marti official ming to ba da wang mai minister lo kala tunan chuan helai nam dang pon an en dan chu po adan to po kan ring abeng se am viu ni chu wang chuan kan in u naw na in thian chan na te in po thai la helaya kan soita kan khan mani hom huna mani mum ringot lo hian lo in po tha lo in kom ngei ula na soita kan khan MSC member paruk in nei ni kha khai in po tha chuan naga ho chuan te chai mayang chu wang chuan thatak in lo in po tha lo in kom ngei ro ti kha ka cha du chau ni ka lo me Hmar Assam Regional President
pudar wadar ngon tin Hmanpui General Headquarters kan President Reverend Ross in Fimate ni panhi hi vain chu anei tu an ne chu wangin kan address masa kan khwalian kan Home Minister Mizoram atangin puke sap danga tin Cabinet Minister of Assam Nandita Garlosa, whom I consider as a friend outside politics. Before I go further to the other introduction and greetings, I want to share a few words regarding the MLA of this region, Nandita. I have never met her before, but when I became the minister in Mizoram for the first time, last year we organized what we call Mizoram Sports Conclave. That was on the 13th and 14th of June. We invited all the sports ministers of Assam. And I honestly do not know whether the sports minister of Assam is a he or a she. We invited the sports minister of Assam, and she came all the way from Assam. And for some reason, the flight got delayed. And from the airport, she came straight to the venue. And after a few minutes, she had to deliver a speech. To my surprise, she spoke extempore without any ready-made, speech. And the way she addressed the gathering and the way she mastered her subject in sports, I'm very much impressed with her. So from there on, we are a kind of a friend. We frequented each other sometimes in official capacity, sometimes as a friend. So before I came here to Haflong also, I sent her a text message and I called her that I'm coming to your region. And before I even enter Assam, she said, welcome to Haflong. That was that was a premature welcome, I should say, to Haflong. Let me continue in Mizo. Pu ngusang lu sanate le pulan Muanpuia punte te anni hi katrian te thau bok an nia ten voina local song te in zavain chibai ka buk cheu ani he voina kan local chan hi ni chin khan pu Muanpuia khan a soi to a Hmanpui Silver Jubilee heta Assam Hills region ami ten kan manga chumi Hmanpui tura local chukan ni chuti rual chuan Haflong le a chevela elaya zo fa te arem chang anga tlo hal tura local kan ni boka chutiang chuan midang tenen point kom na hun kan nei to a ka soi tum then khat chu in pum khat na tele khalam hoi kha chu ka soi to lo banga kan ma son na tur le he namina ma son zel na tura poi mo ne ka hriat thil pathum ka soi do na chu toy te ni do na ni in rin lo zong ka soi do na ni pakhat na chuan zir na le thiam na lamani Haflonga Hmanpui te hian ma kan son don chuan MLA ni kan mamo berlo minister ni kan mamo berlo elected representative nga deu ai kan mamo chu le khathiam ani thiam na kan mamo ni chu voina hian Hmanpui Assam Hills region hianin thil dang hitimia lo maila kan mi le sa te kan thalai te kan zirlai te le khathiam tura kan fuya chumi hoi zonga ke kan pen chuan om zia nei karing tunlaya chuan thiam na inti siak vekani to a khi Mizoram lama inu nau te ho khi a thiam lo pol kha an ni chho ta deu tlang pui maya thana ngai zia sarkar ang point kan soi ve a keini kan han sarkar ve a sarkar ta chuan kan tonga kan biak thei thopui tur te po kan duani amay ro chu kan van duai dan chu direct IAS officer kan ti hi thopui tur tu la hen pakhat ma kan nei lo phota mizo ti chuan chumi pialama chuan in central service officer kan ti po patni che kan kola abak chu namdang ve kan ni chu wang chuan kan thana ngai tanga Haflonga chuan educational institution a tha tun ma thanga helai region a chuan zirna in thau na ni trong ni se vai trong le sap trong po thiam em na khuwa ania amay ro chu Haflong atang hian le khathiam tak emo sang tak emo an chuak ngai lo ni lowin hei ai tam hi chuak thean nia chu wangin
zirna e tang thar au te in voina hian karon fui du cheu ani thil dang hi chu khovel hi akal zelang zai te kan thiamanga lam te kan thiamanga lem chan te kan thiamanga tunlai khovel ma so nei chu kan ve zelang ame ro chu zirna kan nu fual chung chuan helai region po hianin dimahasa district le achhevel Assam helai tang rama po hianin zaom kan ningai lowang ame ro chu lekha kan thiam chung chuan officer lian engem muzat kan in ziatlin zel chuan tu mai min hnuai chiangai lowang chuwang chuan voina silver jubilee kan lom hi kumsom ni le pangana ni kumsom ni le panga chu thalai ani chak wang lai takani thuak phim ril ru hriam nei lai ani ya malam panin marin pui hianin HSA ani mo marin pui ani mo mar organization thang thang hian chulam churil ruwa puila zirna kan kirlenga in ka hria nam thila te chi le chin kara de buaina le thil dang te kan lo pal tlang to hun har sa le hun thim kan lo pal tlang to tu na chon ma son lam kan hoi thei to kan har sa na te khalai hemi adam feeling ngoi rungota lungleng lo hian kha kan tinung do na chon azir na zong in chok nung tharila chulam chui hoyang u chu tiang ang mi kan ni chuanin he rama hian he Assam mai ni lo India rama hian khita kan om do na ni zanina ka soi to kan soi hal vek lo mai te hang kan ho ma don sia mina nam kan thia Rajasthan a kun anom deu bera tin UP ate Madhya Pradesh ate ponomani chumi te chuan UPSC a hemi exam kan tia scheduled tribe quota kan ti reservation omi za zela somnga 50% deu tho an la zi ani chuwang chon India ram office lian chu an opa keni ram kan state kan chief secretary ngei po chu tiang mi chu ani tun ma chuan sang za ko somriat chowela te somsari chowela te chuan in thiat kha Manipur kan officer lian te chu Mizoram ni Mizoram ate Assam te pon ya Meghalaya ate le state dang ate pon ya tuna chuan chu an lo re zota adot chung te chu zirna in tha po nei lo light eng hnuaya po zir thei lo engeni mei tu chopamo mau an han tua zara chum enga le khazir te chun ya tuna chuan khovele le khabu tha ber kan ban phak to mai ba ka internet a chiar thei to in ni half long thalai te hi ngai tu na khati tharang chulam zong chuan ti in voina hian thu karon kengani apan hi na chuan ka soi zo trap to nia apan hi na chuan kan omna hian ilung oi mayang u half long le a chevela kan oma he ta Manipura lung tileng tlat lawang Mizoram lung tileng tlat lawang helaya hian ka survive theni heta hian ka dam kho chuak theni ti im heta hian ka het don ani ti ril rui puang u ril rum het lo ril ruang he lo chon ma som thei lo enge mo buaina chuak le mai ke ni chung chu pe min ring reng kan thian na pon pe ma an khilaya khian an chho an chefu le ti kan thiap chho ve mai ka kan dua amero chu a chho ho khangai tu la chefu lo an tam zok mai thei an chua san tak rama an din munaya niam ta zok an ni deu fur mai thei chu chiang ro chu wang chuan pathian in min da na mun kha ma min pian tir na mun le min pem tir na mun kha om lak lo to helaya in le lo nei te anei che lo po om heta kan lo om to ni chon ril rum heti pu lo angu mi khwal ril ru pu mangai na tak nei lo kan chen na le kan om na ni si kharil ru kan pu chung kha chuan helai mun a yang kan het tak ngai lo kan in so het thei lawang voina hian pathianin helai hena da thlat cheu ni nang ni chu a then chu mar di thoin Manipura da a then chu khochaka te da a then chu Tripura da a then chu Mizoram da a then chu Meghalaya te keni chu half long tanga min da ni chu chu kan om he na tan mang mai la ril rung het nei lo chu an thang thei lo ni chu wang chuan voina hian kan ni na hian lung oi la thain ka hria a to berata na ka soi du chu hei hi ni ya voina ke ni kan lo kala kina chuan huai tu dang an oma midang te pon lo kal leng Muanpuia khan soi to na han soi le ka du tho ka lo in buat sai na ni ya kanin tlo po thatangai kanin biak po thatangai connection kan nei thatangai
กันเราเคยแต่สินสารเร่งกันเราดูตะคุลายคนรังรามิเราหัวกะริลรวนข่อยเลี้ยนี่นังนี้เขาเห็นมินรอนโตกันลมเลี้ยนี่อันที่ยาอัตโลมาสตูกันนี่นุ่งเบอร์กันนี่กระริงโตแล้ววะนี่เกนี่นี่เราพ่อมินิสต์ที่เอเมเลดังเต้นเรามังอันนั้นโตเซลังเชวกันอินมีขันเที่ยงแล้ววะนี่กันอินสมนายถูกเลี้ยนี่หุ่นช่างช่างกันอมดาราอามาเราชุนิชีนาขานินกันสวยโตกันhow to เต้นอากันสวยเลยล็อกเตียงมารินปุย General Headquarters สักคำ President ขานินReverend Ross in Fimate ขานิน population จุงจ้างสวยข้าปุยหมอลุตุข้าเทปข้ากันเรียนเรื่องง่ายมาเราชุดตั้มฟิมนี่เรา population with quality นี่ง่ายจินเสียงขันเลขาเทียมเต้นง่ายกันเทียมมาเราจุมาร์ฟินข้าตายเร่งโดนนี่ว่าปุ่งซาเลยบิดางันเราฟิงเซลบ็อกซี่อ่ะจู่บางช่วงนี้กันฟินคัลเวงง่ายนี่ไว้ไหนเฮียนิน population with quality กันในข้างง่ายนี่ connection กันในทางกันอินเบปทางดูน่าชวนเกนี่จังนี่เราสุนการทาเราเปียงเซลังนักกินเซลาชวนเกนี่ชุกุมสมปังอัตลสมกันทำตุ้มพอดชวนนี่อ่ะจู่มีโซลมาชวนตู้เตปเราลูดเซตู้สุนการพอเราเปียงเซกันอินเบียกพอนัทเซเซนอูนาวนะเฮลัยมุนาพอโซฟาส่งเตลวินนุงรัวลุละจู่ชวนมาละมามินโซนตีร์เทกับเบสิทัดนี่อินจะวันจะไปกับบุงนนเล่เชื่อกันโลเมWhen Inpui mo big Hmanpui Assam Hills Region Silver Jubilee le Hmar Student Association kum somriat pasari tlin lomna chanvo pui mo tak kalua hi ka phulo din mun nin ka ria hinlung takin kaloma ka in chuang hlea van nei ka in ti tak setani Voina kan lom Silver Jubilee hi kum som ni pangatlin lom na ni satlia lova kum som ni pangakal ta chunga thanem ngai taka lungrual na le rin om na chanchin kan testimony kan share le ane boru akritak takara kan foi tu masaten kum som ni pangachung he pol hi nget takin an lo vuana an lo dam kho chwa puiti vena hian kan chiar meka kan chin chia ane pol pakhat kum som ni pangatlin kan lom satlia anilwa kanin pum khat na te kan culture te hum him tura kan huai sen na le kan chak na te lomin voina hian thang kan chua mek ani hi It gives me immense joy and honor to stand before you today on this historic occasion, the Silver Jubilee celebration of Hmanpui Assam Hills Region and 87th anniversary of Hmar Student Association. 25 years is not just a number. It is a testimony of perseverance, unity, and faith. It is the story of how community sustains its values and tradition with embracing the wind of change. As we gather here to celebrate 25 years of Hmanpui, my heart is full. My heart is filled with gratitude and joy, because it is not just a celebration of an organization, it is the celebration of our unity, our culture, and our strength as one people. When I hear Hmanpui trâu bullet and chin han sui kirila torna na sa takara in pumpek na te nget takading tura huay sen na te mathir thui tak atak lo chang mek te kan huwa kan huay tum hasa ten tumru na le huay sen na nen he jin kong hi min lo zo tran puya
น้ำลุงอันเหล่าพูมาจูมาชบจูเกนี่ทลายเทียนกันลูละลอนโดนตาอันนี้จูหมอพูดนะจูสุนจอมตูรินกันรัวลูเต้นทลายเตมินดัวจูหมอพูดนะทุรุกจูกันพูดสุนจอมตูรอันนี้ยังกันรวยตุมาสาเต้นกุมสมนิปังกัลตาเฮจินกงอันจอดอนคานมาทีเสียงตักอันเหล่านี้มารนำที่จะตูรินอินปุ่มขัดนั่นแหละห้วยเซนนะอภัยหมดที่อันเสียกุมสมนิปังงดปุ่มขัดนั่นไม่เชื่อมิดลวินันเหล่าเชียรวยตุมาสาเตอินลันนราเซงินไว้นาเฮียนละดูกันเหล่าช้ำตาอันนี้เฮไว้นาเฮียนซิลเวอร์จูบิลีกันหล่อมากันตุมรำกันเทงตาตีน่าอันนี้ลบูรัวลูแต่ไม่เชื่อชิดนุนซาฮิมิดเฮาลวัดชิจุงินมาบอกลำปานินกันทบสวบเวตุระเนียงกันตุมรำปนากันกัลเมกลายินเฮเฮโรเทหิลวิลาเมลมาเสียมอายินเชียนเสียมินรัมอัลลาซาวโซกที่เฮหอยนั่นละมาเปียงน้ำดังเชนมกันเนยเชียนาเลลำจังไอเสียมังจู่ๆกันจักนัทรุกตัวระเนียงรัมเราเรลนะฮีสุรการฮีเอฟไอชวนสุรการจักนัมันเทียมฮีอาฟินทักโซกติขเรงตัวรินกันจ่าด้วยเนี่ยหอยเซนตัวรินใจดำง่ายทอโลกตัวรินโดเทียงไอชินเฮงอาเฮียนกันรัวลูแต่ไก่สวยนะกันมาโมเร่งโดนติมินเหล่าเขียดสักเซกดู To the elders and leaders I offer my gratitude. You have girded the flame of unity for 25 years, but your duty does not end here. We must continue to build bridge of understanding with neighboring communities, with government, and with each other. Only unity will give us strength. Only cooperation will give us peace and prosperity. I humbly request the elders continue to guide us with your wisdom. You are the pillar that keeps us strong. And to every Hmar family here, let us remember that only unity will bring us peace, progress, and prosperity. ทลายดุตักตู้ให้เฮียนกับเจ้าดุเจ้าวันนี้กันรัวลูเต้นกลุ่มสมนิปังสูงมิดแล้วว่าไม่เชื่อรันเราฉีดที่หนักตู้กระจังอินผู้เวตอดอนอินกว่าเราตุตาอันนี้เขาเวลาอินลุ่มเล็ดปุตามาโซนนั่นแหละเขียนทาร์เปียงมละจู่จวนบวยนริงดอาเหรสวปุยหรอวะกันตุมรำเป็นช่วยเชิงตูรินเริ่มจางตั้มตักอารอนเฮรสวปุยอันนี้จีน่ากันง่ายขัดตัวเขียมนาฮิรัลทัวมันนี่โดดเทนาฮิรัลทัวมันนี่ยูนิตี้ฮิรัลทัวมันนี่เขียมนาเตลโลจวนนับเป็นญาติปนีอีละปุ่นอภัยหมออังตรกินเขียมนาอภัยหมอตีกันไงทากต่อค่ะเทคโนโลยีอัดช่างน่ะเสียมาส่วนน่ะเทคโนโลยีเทพอฮีอาลูปุ่งน่ะเสียมาจุดที่ลายนเกี่ยนี่ส่วนเฮเทคโนโลยีฮีเริ่มเสียนาตานมันกันตุ้มตัวนั่นเองเว้นเหตุเราปุยตักกันหลอมฮีกันเมลลุงนิติอัตตะกลังตีตัวรินกับสมเจ้าซิลเวอร์จูบิลีฮีกันสวยตากอังคาร
kum som ni panga chung thir let na huna tan ringot mang lovin kan malam kum som ni panga thir lok na tan le in buat sai na tan mangang o nam ni na hum him hi poi mo e ma zau zo ka luan chua hi midang te ta na tangkai ni hi tun lai khove la in il na le in chau na lian takani ti shetel ila he silver jubilee hian mar thalai zinga IAS te engineer te doctor te tamzok lo hring suak mul rose. Today, as we celebrate this milestone, let us also reflect Silver Jubilee is not just about the past, it is about preparing for the future. The strength of Hmar Inpui does not only in preserving identity, but also in contributing to the larger society, whether it is through education, social harmony, or economic progress. Engkim kan tia pianga bin siam tu pathian rengila pathian tello rual o nale mason na chon buai na te mang an na te ring chen pathian min pek eng hi kan kong min khoi tua tan arin tlak em ani atop na dingin hi thu hi kahil non nok nuam ani Silver Jubilee hi hun liam ta kir na ding chaba manglovin hun lo ding khira in buat saina dingin mangbok in la silver sulung nal tak ani ngeya ane ka nal lem chu rang ka chak ani kha voisu na silver hi zinga rang ka chak e nei theina ding Hmanpui ani Silver Jubilee silver boys of today is golden boys of tomorrow. May God bless Hmanpui. May God bless my students association. May God bless my people. Kalome. Ito hinsoy lahat kung singiti Ang ninang siyang kadar tuy mekin May husing itiw o tunghi Vang khutay phang su tingin Min pu ngay ta puno sa rin ngoyang lantang ati Tinatang babel runa ay chong ngay hi Joy sang ay diwar